جان دوست تماشاوان هیجا رومانویسه که کرده ناسکریه ستونکه ویژه کردیا مدرن براستی گلک شاه اثر نویساندنه وکه رومانیا میرنامه سه گاو و سه دار گلا دمدمه اسیر فرانسی رومانا کوبانی مج آباد و رومانا داوی شر جنرال کو بحث رحمتی ملا مصطفى بارزاني دكو قالك برهمين دن بكردي وبعربي وبچند زمان دن هاتنا وشاندن قالك خلاطين ويجي ورقرتنا جكوبانية لید نوبر آلمانیا و کردستان دا دجی جبلی رومانان گلک برهم ورگراندنه هل بس نویساندنه ده نویسنشی جان دوست گلک جاران از ویج ورابیم جبر هل وستن خواه هنک تند بینن راستی گلک ایرش یانجی رخنه یانته و داوی لشامه بشتاری پیشنگاه پرتوکان بو بر همین خواه امضا کرن لی جهنک آلیان و بتندی هاتا رخنه کرن و راستی ایرشانات اف دیمنین جان دوستن که لشامت پیشنگاه ناف دولتی یا پرتوکان دا امضا کریه هجماره که مزن جه خوندوانین وی ده روژا امضا کرنا رومانین وی دا جی بشتار بون جان دوست الاستوديو ميفاني منه بخيراتي جان باستكم قالك بخير سرچاویم دمت الشامي بوي من قلت جان دوست از حزدكم تجربك ميفان اللي تقولت از هناك نخوشم نهات باشينه اري هم نخوش مهم قالك راستي ايرشان هاتي تبري خود دا كي جان علي درخنه دكرن دا ايرش دكرن امي بحثوا بكن لي تخازم دا سبيك بزانبم چند سال لدربي روجاوي كردستاني جان دوست 25 سال ودهمه 25 سال ودهمه عشنا دهمه يعني هين فنجري جوي دمي فنجري نا از فنجري اما عرض اخا سوريا از ببيجم از فنجري اها لتشوي شامي بله تنفكري بتشي روجاوي كردستاني كوباني مثلا روجاوا از دو تفكرم واز خوناجي بيد بينم بري دو سه سالان جي از چوم نيزيك بوم حتى سينوري كوباني من بس الكوباني تماشا كر من نكاربوم درباس بباما او جي هستكي بر عجيب براستي هنجي خونا منك ازهرم كوباني من براستي متم دقوت يا كم جيه ازهرم كوبانيا ولكوباني يا كم دفر از زيارة بكم تربا بافي من وديامنا اللي او خون بيك نهات مخابن از شو مشامي وبيك ورا هيفيدكم تبيتي بتشي يعني بتشي باجار اخوة تو چوي شامي چونات بو سبب قلك رخنين دجوار جان دوست چما ترخنه کرن چما تراستي وان رخنه يناتي دل بخين رخنه بخوات تشتكي يعني دجواكن بيشكاتي دا درسته دي رخنه بين كرن يعني قابك من قابك آفيتيا دا اتموسفيرك دا هات ملتي كرد هستي بيربلن ببون الروج آفا بويرن چه دبون ببراز هنا كي نخوشم سلامتي بويرن يعني دلي خلقي ايشاندم هنا كي أذكارم ببيجم مدياي مزنجي كرن تشت از في تم دبيجم مدياي يعني خلق خسته هيجانك برز مزن أما تبي هيجان لي دبي ليه من از دبيجم من عقلي خوون دا نكر شان أو إيريش هيكو تشيبونا دو سي أذكارم يعني دابش بكم سي شكل إيريش هنا جدلكي باقج وج حسكرنا ملتي كرد وج حسكرنا روج آفا أزرخ نكرم او انا ازانم نياتي وان باقج بون لي هناك جي كينا كيبو هناك جي بلكي جي نزانيه بو نزانيه روشي بو او رخنا مبخم نكارو برسفا عمدار برغو هم زياده بون هم جاز دكارم هر يكي رخنا يعني جيشتا درجات كل لازمه كتابه من برتوكي من بين شوطاندن وها خوستن وبويكوت كرن حتى السليمانيه مخابن رونشتنك هبو جبو رومانا مجنون سلماي كل سر ملاي جزيرية أو رونشتن راكرن هون نجان دوست بويكوت تكن أتخازم في جوان ربي بيجم برانو هفالنو هون ملاي جزيري بويكوت تكن أو روما سر ملاي جزيرية جان دوست بدا عالية كي جان دوست كاركي خراب كريا بيس كريا تشكريا اللي روماني ويش بو كردانة جبو چاندا كردية جبو زماني كردية جبو تاريخا كردية ملاي جزيرية أحمدي خانية ملا مصطفى بارزانية
ملا محمود بازید یا شیخ سعید قاضی محمد اف رومانی منن نجاندو از نه بحثا خودکم و بحثا مالبات خودکم تو کوبانی دا پیچه کی بحثا مالبات بویه لی اف رومانانا چما بینا بایکوت کرد باشه تو هاتی رخنه کرن گوتن امبارگو حصار دورپیچ لسر کوبانی هیا جاندوست بحثا و دورپیچ لسر کوبانی نکرده چل شامه رومان این خواه تبي كنت رومانا كوباني جي بربورنا روماني امزاد كان يعني يانجي وها هاتا قوتنكو جان دوست خازن نافبر خوشامي خوش بك او بريگشي نخرابه كو نافبر منو شامي خوش ببت چما نها ام دو اتموسفيرا كده دجين ما لبولتاني جي گداري كر تماشا كر سيامد عفرين چو مالا خواه بشتي 8 سالان اجد خوازم وكوي هرم مالا خواه الكوباني دجي دخوازي بيگومان ام همو كسن جروج آوارم تخوازم وگرن ولاتی خواه به 100,000 پنابر جروج آوار چه بونه چما امین بابی ما خوب شامی نه خراب کن اتمسفرک چه به اتمسفر آشتیه پروژه که آشتیه تیمشاندن مظلوم عبدی الهام احمد سرکردای مهمو دوی پروژه دا باش دارن از جی باش حکم جوی پروژه راسته چند ثقافت و ادب و وجه هنکی جدایه لنکار سیاست دور بکبه اتمسفرک چه بوی اتمسفرک هدی کرینه و مراندنا ایگره از جیته دا بشدار نبم از جی دجمنتیه بکم از دجمنتیه کم و مظلوم نشامه آشتیه آواد که چاوا چه ده اف پارادوکسه که یعنی باشه چاندی برا دجمن به و این سیاسی برا دوست به اول تو دران چه نابه بیواجب هف دوره باشه تدخوازی که جان دوست منی از ویج بیجم یعنی ما گلک پوستین خدا دنویسین خدا گلکی تندی بله اسلوبه کی کو گلک آلیان دشکینه یعنی تبید حسی کو اسبید حسی باشه او نابس دم وياكي كو هنا كس وها بحسابك كو ابرو لك نيجاتيف راد با لشونا رو لك بوزيتيف دكاره راس باج بركو از انسان كي بر هستيارم وزوجي گرم دبم زو هستم اری اگر بانتوف ملکوبانی دبم زو گشت به زو ودم ريجي واس پر جاره پوشمان جيد بم جه تشتي كو از دنويسم جه تشاهدي يعني مديت از عاجز دبم عاجزي اخوا وكو بدنجي بلند دفكرم دنويسم وفكري خوا دنويسم بشراد بم تشكر از ود گرم نورمال هفتشتا شخصيات منه لاست خوازم وگرم سروي مساله اتموسفير انها از خوازم دیروکی ام وگرن سال 1907 سال 1907 پشتی شورشک دور و دریج و شرکی زحمت ما بین حکومت عراقی بعثی احمد حسن بکر و صدام حسین و ما بین ملا مصطفى بارزانی رحمتی نمر شورش ایلوله 1907 رکفتنک چه بو آشتی بیان آزار 11 آزار دور ده یک سر پشتی 3 ماه لبغداد کوری زانیاری کرد چه بو هين خوينا شهيدا شورش العربي شلبو روشنبير ما ان وقت شيخ محمد خال مسعود محمد هجاري مكرياني اشترى ببيجم يعني كمال مظهر كاچا رفيق حلمي همول بغدادي بون كوري زانياري دا مزراندن نقوتن مشهر كريا وشهيد مال عردين افقوتن انا قوتني راستي بوبوليستن نابا مرا وصاب فكره مرو فراتر بفكره ممكنه او حكومتها شامي رواي ندايك از نچو مجرا بيجم هون راستن درستن كاركي دندكم وقتك جو سياسه مدار دشنور شرعيات ددني الدنيا شرعيات دا از كيما از بين شرعيه يعني شرعيه نبره من دا ازان مسجد بيجم لي وكيدن از نكارم شرعياتي وكو جلك كيش بنغي دولتي حكومتي بكشي من كاري من گلک تشتم پوشمان باید وی دم داویدا کوت الهمبری روجاوی کرسانی نویساندنه بهتری هالوست منی الهمبری روجاوی کردستانی او زیدگاویان کوچه بون کسین گوهاتن گرتن گوهاتن کشتن خوین هات رجاندن اول جامن تشتکی وقت روشنبیر از نباشت بینم چه نابه مثلا جواکه که کردی ده بلا ایدئولوژی آن چه بلا بس منو تا بکوجن کسی بخن حبسه وشیر و ندابکن زاروکه که درخین ابا دورده دنگی مبلند بو وکیدن چه کرنه چه نکرنه جار جاراجی وقت مگوت ما زیاده داجود سر اوا نلازم بو اویشا گلک سپاس نه کسی کو ترخنه کرنو دی فهم کرن مسئلات یا چونا
شامي باور چیه؟ ناکم هنده هن وکم اشترا قلت او کسی گوجی کین و رقه که دبیجن او ناخوازم فهم بکن دخوازم بس من بچوک بکن و نزم بکن چوک نابی هنر ت رومانویسه کی مزنی گلک سپاس رومانویسه کرد جان دوست میوانیم بوی بجی